Engka salawa ibati yung kotomelo salama na tunjuk kalina kan nakiabala tabati salawa na ibaratin. Engka salawa ibati yung konakat di mata na ibati bati salawa na nabiana. Engka salawa ibati tumelo nonno galu tumapamula na ibati na di nakasulang ulukuluhi di nandray balaw tanangangi di nakanil lasuloli asita ari bati salawa. Kadiya ko nila natawata talo papacak na tanah apa mang engka kajadian. Pura te mamulu capu mana telo nale kasiro tomato ipapacak na nabawa re walu bolana latu bolana na pacakang idan rita bana duanga supra nating mamulu makan te malua api apalala bolanan re api bolana mak buatan na samana lupa api yang mandi bolana boli bolana na dinang re bolana api ada pas sebenarnya na sebab alhamdulillah sininna anu mapujiye anu namanang itu Allah Ta'ala iyaro sitongan na iyapunay irupatawe tantuni agayan raya mato capu ipaki yang mato buru ipaki masjid kaamalakuli. Makanya apa yang kita miliki itu hanya sebatas titipan amanah datanya dari Allah. Jadi yapong kami matuto aga makilat na ipuji pahani makadatan pun nangat piyetu magay apa di naraga apun na kami nabatuan na matanda sa ngadina apun nangan nanimam ito kung Allah Ta'ala uwa maraja pamasinan na niya kamasina lori idimanang uwa iyay maparintangang ipatatungi agama salam uwang iyay maporlangang isinin na tau panditay sabi uwang mang napanasan na kiya napakasing agama sa langit. Alhamdulillah syukuruki mapojitan digangka lori sisi araji aku wasangan na Allah Ta'ala nasabatan tinalan na Yeswi kita hadir bersama-sama atau pada kamanang itu siya dapungang nasaba Asia maasi sumpungan ta atau pada kita baju ilalan na Yeswi jelas kita tinggalkan kesibukan kita isalay witinruwe di gagas sengadina ya pitangi tanra papudi talori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabab peringatan maulid yang kita lakukan ilalan na Yeswi datak kumancaji wipatampak barakan na pamasih datak ko yali si di dua telu aguruang marajah na ipaki mapang toto watakali na serikuang manginato salama di wanwalino lebih-lebih asalamat karilino suwali na fungal Ta'ala salawat na niya papasalamat masa ifongo nolori alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandi iya si matajallo kang iasalamakan akatuwo nga wanwa dinota akatuwo nga wanwa akhirata aljannatu wa naimuha sadul liman yusallim wa barik alay na iya surugay lulungi pamasina upapahanap punay tumasalawain na niya tumapasalamain masa luri alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadan kamanamua natofada makali dari salang kabitarayin na riyatupuri awal nagading itudak iyasin na kay pangulawang maka dari itu gagayak katay de gagaya si mata-mata tutu ori libot na yawan walito sengadin na dua nomoro sidi tumilo sapa isyafaat na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua na sabab pamasir yoran nunna kung Allah Ta'ala na ilulungangi asalamat at tumotomalabi yang hadir. Maka termasuk sebenarnya maulid yang kita lakukan ilalan na Yeswi papulis hitungan na tuyik baraka. Maulid na barasanji itu sebenarnya penuh dengan keberkahan. Makanya maka di guru tapa hikmai baja na sengadiyah na takolaw ki paringati wi aso aja dengan na nabita bawa ki wairito terutama air botol tataro ko yunota iya ko way botol tabukai pas sampona iya ko way galas tataro ko yunota sampai selesai acara apa makaday yang digurut tayo tumbo amulukange papule baraka nasaba amuluka baraka dan itu bisa dijadikan air obat
Jadi ya ko ang kalasan na tiasa ya moro ya tapakyan ikade guru ta'ala ni mo jadi pak bura bate salawat meminungi baraka na sebab keberkahan maulid baraka barasan dia Allah angka seluruh penyakit yang diderita. Ya natu nakada guru ta'ajak ta sia-sia bawa na torrewa na negagi dodong. Jadi maka tu sitongan nakanjak bawa ki way botol no. Bawa ki air ganas tataro ko yolo tak sampai selesai itu acara maulid. Mapamulai mak barasanji tawe menrek mahalul kias selesai isinya maulid dibahas sampai dengan doa talay ro tertutus terewak ki pinungangi anak ta pinungangi wija-wija ta insyaallah tabacangi salawat napat ta pinungang maka ada yang reguru tak bakat tapak kemekangi koser nata sapuro lomon rimo bacangi salawat memagi-magi napukan kesipak kido malak bina nabi tak namancaji anak-anak maturu nama pato di dua topa jadian termasuk yang nangkalasan natiasau termasuk itu juga bisa mengobati segala macam bentuk penyakit dengan bentuk kadai guru tak assalawa muqbi keteluh baraka muali baraka minungi namancaji assalamakan na tomarisi na sebala semondok juku watak kalewe tomo-tomo lebih yang hadir sinin na tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah iya tu melo isapa tuor ilebo na yawan wali noy degagas sengadin na dua aga yero dua nomoro di pamase apa ini to potame ate suruga na sabab pamase na yeto patuna turu pamase wi ko makanja isompai makanya jadi tujuh rupa tahu atak ya senge atam masumpa ya senge masumpa ijame ye na sorang ipuangi ini diri ditujun na yinapisang kangangi makanya makadaki atau mateput apa itu atau matapa dua nomor di yakin makadang kapungan la ta'ala pekoy bati yakin amantu billahi wa amantu bir rasul keyakinan lo ripungan la ta'ala na sabatan rasumpana ate lo ripuan na wa amantu bir rasul keyakinan lo rinabita na sabatan ra akan cuma lampu nama deke. Yang kedua ya senge tepat teluh de nawat di masarang na yatopan na kaliput tepat ilalan na watak kaliwe maka de yang diguru tak musti na lepa kapalila na tukang agi na jami na sebab pangkau kan ya ko na lepa kang ilila ko curita itu asadna ya ko na tukang iati sikri tapakru asadna ya ko na jamay pangkau kan masih pak parintay berarti ya panasuk ilalan na watakaliwi na sabak tepat telu din awan di masarang lepakan na lilay at tukan na atiye na jami na sabak pangkaukan apa sila yang itu atau matapa sibang mapatungan iya po matapa masompa batin na masompa na jami na surang ipuangi na niliri dituju na yinapisang kanani ya sige mapatungan nesang makadang kapungan la ta'alang kajang kadeke ya koja ija macapak na neraka ya kode cing ipigo pawala suruga tapi dek na sopak mapatungan misal na yero jadi mega to mapatungan na iya matapak ya sengi mapatungan sekadar mapan nesak ya nesak di cing maka ya koja capak na neraka apa anu masalah ujama nesak maka ya kode cing ipigo mesti pawala suruga ololongan tapi dek na sompa dek na kasuyang mapatungan miasan na dek na matapak tomapamalaki yang kihat yang kedua iro melo isak paturi lebot na yuwan walinoy apa kita sebagai umatnya Rasulullah dek gagas ngalin na tanda kecintaan kita kepada Rasul jadi ya patuya sengalili mapuji-puji ko Nabi tak tega batuna termasuk peringatan yang kita lakukan di siang hari ini tomat-tomat yang kihan waktu jadi falla wangat tamanang may gasarata ribola tomilo na makdako peresa tomilo na mapasangki tomilo na lodara tapi isak makadang kacara ko masigita pasti kita datang ia katay mapala ia katay makaso-kaso karena kenapa karena tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek na sia-sia jo kata po dek na sia-sia jo kata pak maka lagi engkau lebih penting tapi saya datang di sini maka itulah tanda kecintaan kita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ia kata masalah
iro salawat may garupan na may gatutu puli. Jadi yesengi salawat di nalau tungke. Jadi itu salawat pak may garupan na may gapuli. Angka salawat papolo modal tabati salawat na Jibril. Tisamo di salawat Jibril. Salawat yang paling pendek diajarkan upagamata. Salawat Jibril. Magini yakade salawat Jibrilu nasabak pangulutat Jibrilu pamula baca ya salawat na paurangi Nabi Adam mancaji mahar na pubene ni pangulutat Siti Hawa angka salawat na masusay papinat dingi marularulay papinat dingi tabati salawat na Nabi Yunus matandang ati tayyito angka salawat ibati ya kotomelo salama na tojo kadena kana ki abala tabati salawat na Ibrahim angka salawat ibaca ya ko nakat di mata na ibaca baca salawat na Nabi Adam angka salawat ibaca to melon nonno galu to mapamula na ibaca na dek nakasulang olo-olo dek nandray balaw tanang-tanangangi dek nakanel lasuloli asita ade baca salawat na ulle celai ibu oi biasa mo ki mapamula ya ko melo matana bapakna biasa tapamulay kumiling matana bapak na regalunye. Kena je tu nakada guru taya kotomela je tu mapamulay na roba baca na salawat na ulah celak mubakin na rin kan nila suloli itu asena mak baraka ye ko yakin noi. Makanya makada me matoji tu guru tafandi te waktu nariola pamula kompo apa-apa pamula kalau pa baraka. Magi na to mapamula tak duan rupa na sikri mina salawat. Magi ni yakade salawat na ulah celak angkan na angka waktu iro pangulut na Nabi Daud matangang itu datudang nabati kita saburre natako angka ulah mapulo-pulo yulo na pangulut na Nabi Daud matto ating na pangulut na Nabi Daud makadagat katana hungan natala pancaji ulah nomoro si gede gaga more desekada kege mondo ulun na kege mondo ikona. Yang kedua lele mandai tananang na pagkampunge na takomat tairo ulae makadaya Nabi Allah mi masaya ulat na pancadi pungan la taala lele mandai tanangan na pak banua pagkampunge tapi semenjak ketika saya diciptakan mapamulay mompak na pajereng letuk mutama na magharibi maka saya senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala maka ada sikrit na ulae dek daga na bata sangadinna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi mapamulay mumpak na pajarangin na tumutama na magharibi selalu bersiki di hadapan Allah ada sikrit na membaca tasbih tahmid tahlil takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tami magharibin natu mumpak na pajarangi aga salawat na ulla Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam. Jadi ina ro tabaca ko to melo mapamula meki pamulay wigalungi yuli ibu elo mapamula le ibu na pamulay apa mak baraka itu makunray apa itu kumakunray milodwag doanya pasti tembus dega gawa dihalangi pak dongan na makunray makanya telu tu makunray kumilodwangi na caupak dongan na maleka bakam makadai andi guru tak mawuso pinay oso na pak dongan na sinin na maleka na hungala taala nomoro sidi pak dongan na indolori anak na yang kedua pak dongan na bini wiri lakin na yang ketiga pak dongan na anak makunday ri ambok na telu pak dongan na makunday itu tembus ketika dia berdoa
Ina tunda kada guru ta'aling ni makunda ina lupa mulak ko nek kalima mo na tepocho kangi tu asewe na bate salawat na ulle celak na makbaraka na de na kan nila sulori na malangi ulawa baje na sengadi. Iya ni atu. Jadi dia aja tu na mega. Ata ini kan mori matunya ko mega dupa na to melo lo mali ulawa si juta lin na lebih. Tasik di karang. Naliwa mato tu ria to ye pondalengi ulawa laki tak na ye pawat di dalengi ye ko batu ya selit na galungi. Makanya yang rota baca tabate sikri salawat na ulle celak tungkat tomelo mapamulatana loki galungi loki ridarae age baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummiyina wa sabbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam. Taplah nih. Hah? Oi. Taplah nih. Depak pada salatan. Sini na toma-toma lebih yang ki adil. Maka salah satu tanda maka daira nabi tapak maka kitulah dana hudi. Onro batina na pojang inabi tato motomalak biyeng ki hadir liwat tumelona li suri pamasino pungalata ang kamanang isahaba ay takapupuri na nasamak na malak na lasana nabita ang kasahaba rigesik na ulun na nabita ang kasahaba ribanri watakali na nabita ang kasahaba rimonrin na aje na nabita tapi ketika Nabi melok na lisuri pamasino pungalatala maka dayan di guruta yan ang melok lepoy si dia atak maka musti ang kay pulin nang ipasalang puli ombasi tapo-tapoy marutu bulu na arapa mati dawai pulo kalai mendegala gana cakoro ililek termasuk makadayan de guruta ya na ang katori palawangangin na takulisuri pamasino kungal na taala na ang kamuling matanda riwat tulabot na maka ina tu ata salama ya na salama ati capak na di gagasengalin na pawala suruga ata yan no nomoro sedi ya na ang katomati na marica patumatan na tau salama iya tu ya na ang katomati na marapot timun na tau salama iya tu ya na ang kataw mati mapuso wirin na linro na si kangkangin menrik bak bisaman na tuyun na araw na yesek na posina taw salama igat ya na ang kataw mati nakita layasi matabulon na malang pujaro pakitan na taw salama igat magay nasa ba icabo nyawa na payuro na rupan na tumatomalak biyeng kihadir maka seluruh orang beriman ketika dicabut nyawanya o pemanang ilunan ramasunya nyawa na tumatomalak biyeng kihadir maka yan ang katomate nakita layasi matabolot na malang pujaro pakitan na maka tanda orang mati dalam keadaan husnul khotimah nabi tak melonan lisuri pamasino kung alatala di gaga narampis sengalin na ummati umma ketika yaumil qiyamah hari kebangkitan manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oko yolona pangulut Jibril macan raka rupan na nabita macan lapak kita matan. Dek gaga warekada na wada nabi ketika dibangkitkan oleh Allah. Dek gaga sawa-sawa na patukukungan latala setelah terjadinya hari kiamat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan pangulut Jibril di gaga na buada sengadina aina ummati ya Jibril lo tiga mana ni umatku Jibril. Orang ketika cinta pada sesuatu Pak Bu ketika dibangkitkan yang pertama diucap adalah orang yang ia cintai, orang yang ia rindukan, orang yang ia sayang. Nabi tak riwatun nefatokum tiolona pengelut Jibril setelah terjadinya hari kiamat dengan kanun nenena Abdul Muttalib alena piare wi alena bobo Nabi tak riwatu matina duit to pajadina apa itu Nabi tababu telung pulang ilalat tampun na induk na mati ampun na makanya Nabi ketika lahir sampai meninggal itu tidak pernah memandang wajah ayahnya. Jadi ini tata jarilino magenaan na tong umur na matay indok na makanya Nabi tak yatim piati temaki ambot temaki indok an na tong umur na Nabi tak
Maka ia piara Nabi ta ia bobo Nabi ta nenena itulah Abdul Muttalib. Na dua tahun mati na induk na Nabi tak mati si nenena tomato malabi yang kihadi. Tapi ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril, dekna kana sapa nenena Abdul Muttalib, dekna kana sapa ibainena, dekna kana sapa duwe to pajajianna, dekna kana sapa anakna apuna cule-cule tepajinna buah hati balahan jiwanya. Nabi tidak pernah mencari para sahabat yang dekat dengan Nabi. Pangurutta Abu Bakar, pangurutta Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Tapi siapa yang dicari Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah setelah terjadinya hari kiamat? Dekaga na puada sengadina aina ummati ya Jibril. Lo tiga mana ni umatku Jibril. Ni kan nasa Nabi tadi mana? Aga nasa pangurutta Jibril, ya Muhammad, engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napi matenang nyawana Nabi ta. Maka nak kita dikasih Nabi ta aja akam di antara kita loyolo nita manaraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tanda kecintaannya Nabi ritujun nang makna tomo-tomo lebih yang kian. Jadi yewesewe kaki paringati wiaso aja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ko sejarah kehidupan Nabi tamelu dicuri tapaku. Angkasi dikit tanakara urut tapan kita. Ya ko dena sale yoro kita tendupulo arwa jilid na patas sebu halaman. Ya ko yoro melu dicuri tama pamure Nabi tak ijajian letulis suri pamasino kungalatan itu tidak akan sampai habis. Dena melo letu. Makanya sapakai guru tapan kita sama turu guru tapan kita. Maka dayro Nabi ta ijadiyan ni asuna asilingin. Magin datana sosala saraba kami sejumasat tuaha karena seluruh Nabi itu punya hari. Sinin na Nabi yang kamana tu asuna termasuk Nabi ta ada suna siningi apa magi apa aso sining ijadiyan ni Nabi ta. Magi na aso sining nasabak dua telu kejadian nataruh Allah Ta'ala ilalan na itu asosining nomor siki asosining ipaturung ya korangi si pulung isyak depungat telu pulung eso 110 apa surah asosini ya kan Nabi tak menjadi suruh ketika umurnya 40 tahun. Asosini lisuri pamasina puangi pada tahun ke-11 Hijriah. Bahkan amurena Nabi tak itulah Abu Lahab. Ibu oi tisang moya sang Abu Lahab. Tisang Abu Lahab. Tisang agata. Iro Abu Lahab amurena Nabi tak selalu memfitnah dakwanya Nabi, selalu menentang Nabi. Dek gaga decina Nabi tayulona Abu Lahab. Bahkan ada perencanaannya untuk masrumpuri Nabi tak di waktu malam. Ina tu nasabari nasalay Nabi tak kota Makkah di Madinah apa Abu Lahab melumpuri Nabi tak. Tapi tungka uan ni sini Abu Lahab iyakka awatanganna iyakka pacan lalaki guruna aga pas sabarna apa Mario ijaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagianya ketika jadinya Nabi, riwatu bahagiana riwatu jajanna Nabi tak, maka dia merdekakan budaknya namanya Suwaibah al-Islamiyah. Gara-gara Mario ijaji Nabi tak Abu Lahab punggawana kafire selalu memfitnah Nabi, selalu menentang dakwanya Nabi, bahkan titulina lona fadiriyatina Nabi tak, bahkan termasuk Abu Lahab dahalan nar, unranna naraka, tapi ia kamu pi awat tengah pacalane lalaki buruna, tungke uwan ni sining, aga pas seberana apa Mario jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di antara kita umatnya. Nama nasakije maka kila daw mapuji ko nabitte tanyaki bali poli ko nabitta tanyaki kafir tanyaki munafik. Tapi kita termasuk umat yang beriman di hadapan Allah, beriman kepada Nabi dan sebab tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya natuna kada guru tapan kita ya kuya sing aliwi atau matepe ajak muli suri pamasina huang sebelum engkau memandang wajahnya Nabi di dalam mimpi.
Ajak na ya singalili atau matap sa bulungi li suri pamasino kung alatala ya pode nang kato sinipitin do nabi tilala tindota. Maka alangkah bahagianya orang beriman Pak Bu ketika mampu memandang wajahnya Nabi di dalam mimpinya. Maka itulah Nabi yang sebenarnya datang lewat mimpi kita. Pak Malik dek gaga sawa-sawa dek gaga jing mulai pada padi rupana Nabi tak kecuali Nabi sendiri yang datang di dalam mimpi kita. Toma-toma lebih yang kiat. Maka ini awak tafakkur agai. Fikir carana na yulis sirutu Nabi tak banyak orang yang melo sirutu Nabi tak maka watanya melo sirutu Nabi tak tapi sampai sekarang belum mampu melihat Nabi di dalam mimpinya tu maka malah dia kihat. Angka jamaah di Sopeng arwah puluh na lima tung umur na Pak Bu. Ketika saya bawakan tausiah na pendre di mana ripalawangan na tau ikan. Iya na nasa ustaz kalima nak siruntu Nabi tak salama makanjak peringatku. Itu sudah 5 kali berjumpa Nabi di dalam mimpi. Heran nggak? Nomor si dia mungkin mak bali ya tuh natos ega tega natos sabi. Selesai acara saya dekati nih kok milo amalan. Pasti ada amalan tersendirinya sampai-sampai bisa berjumpa Nabi di dalam mimpi. Bahkan ada ulama hikmah setiap malam selalu berjumpa Nabi. Ada kutabi kung ngaji milo adam pengamaraji rotawaye pensiunan kepala SD di Sopeng. Jadi ternyata maka ada pandita ternyata wali orang biasa seperti kita. Pensiunan kepala sekolah. Aga na podanga iya rona digaga amalanku. 2 mi bawa nasab ujagaila de nomor di masalah ka aswani yang kedua ujagiwi upuli hari beri jamak kuya mi romawan. Jadi yang katunali amalan bersalawat kepada Nabi setiap malam setiap hari pasti berjumpa Nabi. Apa itu salawat tanpa papuji tasakami yiko to masalawat na tanpa papuji ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ye munrim maka da sale ga salawat ko to bekoy. Apa angka nasi dicuri tayi angka tomatua yero tomato jama-jaman na pak bagang ko sa dena tasie na yero kasiro pak bagangi setiap hari dia selalu mengamalkan salawat kepada Nabi ikata dua sabo soso takku angka pandita melo mati katasi nang kalingi yero pak bagangi masalawat kaliru ternyata yo salawat na sale dek na salawat apa makadan sallu alaihi wasallimu taslima ini ro na salawat nah tanya salawat iro sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima maka di panditai tabi salah itu salawat tadi naku tu ya sengi salawat akan aku ada Allah 20 nak tu pakai itu salawat berarti itu salawat yang saya baca salawat di na cocok boleh ternyata pe salawat ko Nabi tak maka dia komeki fa cocoi tabaci Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yero tabaca jokana mo yero pandite mati katasi makapala makomoro na ningara nakada agaro na napak gurang nalupai nai tai pandite labo mati katasi makapala lalu yero pandite ondo batina lalu pandite dena sadinga lena jokka yese na wai itu motomala piye ki hati iya mana nasadare lena tapati-pati meniwatasi komondina herangiro pandrite makana pandrita kigero nang mupak guruanga sallu atau Allahumma salli nakada pandrite de kagak salah cucu mana batita masalah karena kenapa karena hatinya bersalawat kepada Rasulullah de nakada salah de nakada cocok karena dia memang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya 2 mituna saja nomor di PGW salawat yang kedua piarewi palihari sumpajak bereja makta. Yana angka to palihari piarewi bereja makna maka insya Allah suku itu apalapak kasuyan na tomato-malak yang hadir. Maka yana nasabari setiap tahun kita melakukan peringatan. Ya namanya peringatan hanya sebatas memperingati. Makanya beda peringatan dengan perayaan. Iya kok peringatan masuk hari besar Islam. Iya kok perayaan masuk hari raya selengnya. Makanya hari besar Islam dengan hari raya beda. Iku hari raya na selengi duan rupa Allah para pitara na Allah para karoba. Makanya yoko pura ki mapuasa siulang itana ilalan na ular ramalan mompo si bisa awalan makadaki Allah para pitara.
10 puna Zulhijjah makadaki Allah perkaroba berarti hari raya na selengi bulan rupa Allah perpitara na Allah perkaroba. Tapi kalau hari besar Islam itu banyak ya nama kadatu peringatan yuruna maka itu bagian daripada hari besar peringatan maulid, peringatan nusul Quran, peringatan Isra Mi'raj itu bagian daripada hari besar Islam tomo-tomo lebih yang kiamat. Baka sitongan na ye, aso-aso kaya to sitongan na tumamaw ye. Aso-aso kaya sitongan na tumamaw, maging makada, aso-aso kaya sitongan na tumamaw lo, nasaba, iya roya amolo kang ini ng kanalan niya rilalang na kahidupat ta. Teka contoh na, iya kotopura mapaboting, ipasitudangang ibuti borone, ibuti makunraye, yuli puwi mama barasanjik, mauli asan nagihin. Tomilo lete bola baru yuli pui mama barasanji mauli asanna. Topura mali oto baru motor baru yuli pui mama baca dosalam mama barasanji mauli asanna. Tomilo mapatato bola bajanna ipale pamana ni pariwa boleh waninna yuli pui mama baca dosalam mama barasanji mauli asanna. Mari apa sitongan na yor anu jamai mauli toma-toma lebih yang kehati. Ina tu nak kada guru taja je nak tak barasanji apa mage barasanji apa boleh barakah tomo-tomo lah di jamaah yang dimuliakan Allah. Cuma ya rawita ya sebahagi yang mai dah tahu ya konuli imang yang mak baca doa mak barasanji we bina patuji tamunan ya imang ni. Nang kani kasih itu imang pak buna deje nak nak 20 menit nak selesai bacana. Apa mereka kani kasih imang mak musa timun na miladoang ina salama pune sarawe dah bina patuji to boleh na. Ada kumasa kan mak iya tu to boleh na de nak de kore na itai apa kato je ke imangi mak baca wing kate pun nasara tiapa aja lele oh porang ya imangi pak maka data iya nang kapun nasara na tiapa aja lele ya pe bacangi ya kok kilo nak de na ta baca memang ni pak do ngata na mende ki matu ta tuto ni Fatihah ya kok makare magi na cina pada mu aga ti aku pa aja lele ka ki mak baca de mu jampang iki sinin na tomo-tomo di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya aga pas seborn na to mamau nu degaga sengari datang tu. Nomor si dimancaji wisiar apal lebaran. Yang kedua tanda syukur kita ripungan la taala. Mari apa nabi tanabi pacampur yutusu rilebot na wanolino sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Yang ketiga tomelo malis senus-senungan aga ibawa lo mamau. Makanya seleyani mamau lu sibawa mamau lu mau itu napa ada apa ia nang kado bolok tu palsi itu ini tu si dia asli motor enak kada motor aculiang itu enak kada oto aculiang itu makanya beda mamau si bawa mamau lu tapak di ya segi mamau lu iale si di dua telu ak beruang pakai makam lan roale na to salama lino akhirnya ya senya mamulu mauru tomato wasike datelo itu gaga kita ko he tapi aja akama makada kama tu na terakhir na campu okon itu mai rita ada ko kega na je mamulu mauru si mamulu tapi makada ni mangiguru tayala lala je barakan na mulukeng maga ye kode mulai male talo na sidi cai ye to na tu soko na sifat ya dek mulai manre pe soko na sifat ya papaca talo na membawa rewa apa kato ya onro ye lo unri mamulu be na to pato na moje talo na stasiun ngala to ai onro to na kasimelo karewa an kanipun ne sara panitep tetega nga soko oko monro agar bakora ada kuah malopon ran na ye he mena patuji boli bola tu letu kak boleh dena kan nasi piring we megangi hayro burak na ye sokona nanre indo anak kuliwa kat dona na saman na je tani lala kulkase melo kasih masuk poli ke beban na masih si sapi si sandalaku ada kutoba kaye ero ya sandalaku 30 arwan nomor na da ero si sapi 42 si papi ada kulabo stasi komakoy ya to na soko kado ya to na si sapi sandalakna sinin na tomato-malak di yang kehal tapi itu yang papaca telo aja je tanggare mai jadi ya kode na katawata telo papaca na ye tanah apa mag engka kajadian pura te mamulu capu mana telo nale kasiro tomato papaca na nabawa re walu bolana latu bolana na paca kangi dan rita bana
Dua nga supura natin mamaw makan rima luwa api. Apalala bolanan re api. Bolana makbuatan nga sama na lupa api. Yaman re bolana boli bolana na dinan re bolana api. Aga pas sebenarnya na sebab papacak telon na pacak dan ritak bakna. Ibu. Selesai acara pasti pulungi papacak na telon na talay mustasi. Sinin na tomat-tomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya lewat tak paimang. Jadi itu amulukan siat apal banget tadinya saria. Ya senge apal banget siar ina tunaka gunta aja muputame saria. Apa yang natama saria mesti nak hukum. Makanya ada sebahagian kelompok di sisa namilo mamono mare matuputedo caaje cau apa anu degere nang kanajame nabita. Iya ko hay dito mamono to minum male baraka na to tama surungan. Jadi si itia mamauluk matuputelo mani tiya tama neraka. Iya po ini to mamauluk to milo male baraka na to tama surungan. Makanya dik na yaman anu dik na jame na bita na jama itu adalah bid'ah. Yaitu bid'ah tadinya hukum na selangi 5. Nomor diwajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Iya bid'ah hanya sebuah kaidah. Makanya bid'ah bisa dijadikan haram, bid'ah bisa dijadikan mubah. Tiga ya bid'ah halal supaya subuh patarrakan. Jadi ya nang kata mas supaya subuh patarrakan bid'ah sana ya tidak ya bid'ah haram. Tapi tiga ya bid'ah yang diperbolehkan supaya tarawih 20 rakaat. Nah, denang kana jamin bid'ah. Tapi najami sahabat pengulut tak umrah, makanya bid'ah yang dibolehkan memang Nabi tidak pernah melakukan, tapi dilakukan oleh para sahabat. Maka itulah bid'ah yang dibolehkan tomo-tomo lagi yang hadir. Makanya itu biasanya sunnah teluh. Angka sunnah nasabah kauliya segala bentuk ucapan perkataannya Nabi itu adalah sunnah. Yang kedua sunnah pilih segala bentuk perbuatannya Nabi, perilakunya Nabi itu bagian daripada sunnah. Engkau sunnah takririyah pengakuan anu denang kanajame Nabi tak tapi najame sahabat maka itu bagian daripada sunnah. Termasuk engkau si di sahabat ya ko alena marima tatakuluhuan nama pemupurang ya nalena marima tatakuluhuan na pake mapumupun rotona makire-kire sahabat ya bisa ko Nabi tak ya surah muli. Maka daga pasabaranna setiap kamu yang imam tatakul wala mubak mapamuku aga nasan karena saya cinta kepada surah Al-Ikhlas aga nasan nabita karena cintamu kepada Al-Ikhlas sibako mato ke surga pamasino kung Allah Ta'ala. Makanya bu dito nawadi yang ngaremi imam kulle. Pak kata aja itu napanisam itu ambak na imam dan lain nale na marima dua mi natanya kuliah puluh wala dapi ko napale. Nade natin ready mumuk bak puli ko sadammu. Nama kaje turah dia ko manca di mangi tawe. Ye ko mati mangi marak di patolana. Makanya aja kasih tangga demi mangi. Napa ni kuluhuan lah itu pak. Maka ada yang digurutkan. Ye na angka to mapamula malasan na tapon na baca me kuluhuan lah na mati. Maka Allah turunkan 71 malaikat masumpajangi buku. Makanya itu kuluhuallah ia mato surat ia mato sikri ia mato pak doa kan ia pemati denan de gulla alati juga na letto sokiyaba ya na angka to na melo manca jiwandi itu wali na motania pandita wa itu manca jiwandi magi niat kali wali itu kekasih karena ada amalan sehingga dia dekat dengan Allah makanya disebut waliullah kekasih Allah termasuk di Borneo kota melo manca jiwandi gampang nih dalam pintas manca jiwali namanan nak banita sak baraki ya nangkam boro-boro ada sak barak mulai nanak nama kun raya capak na ya tu ya manca jiwali apa makon memang pak ya namanan nak gitu ya makon raya mako bawan ni apa makon memang tu kasih makon raya apa ya tu ya makon raya pak bu terus terang angka to taliti meten nanak nama makon raya ya panapa aja mana nak ya ko genak 20 sebulan pak ada ya kode naga nak 22 sebulan apa zaman nanda ya pi di borone itu sabuni makanya kemana nak ya soro namu anu salah 7 tok wala pa soro takwa lono nama kaje tu nasa yo ko panana kang itaw nama ka gampang irita ya nang kato na manipiti mo na panana kay gitu dito kagat ko magi na kapesa tingwe pala
Ayan ang katumalampi-lampi bulu-bulu mata na nakakita-kita gitu. Nanti aja ada na tumilo tu je pada tu ada kutan dia ko kaje tahu. Ono to nakasilakan na makaswasu makareso tiri pusa na bebe olo na masija mau bang. Jadi yan kan katuboron na masija mau bang masija mo ba gamma ulo putih na ina tulak bay ni na makunay pa bunulak kay. Apa tumilo tu kay pada tahu. Dito kaga. Ay milo adang pangikong tersinggung. Tapi maka tuhakan jayu ko panana kang itaweng yan ang katupanana kamalabo na mabasa ya ko si babo kito panana kang idenang katumaliwasa toriw apate paja tuanay yan ang katupanana kamu namo ma katuana na de na pinrupan na tiapa aja magat pangolina pak mag molulupuran tapana magit tiapa aja minri ora alon na bulak matanda yan ang kabola sitana sulit minri panan na telujang. Dari mana itu sitang? Apa namo sitang itu tuh ya penanay. Jadi apa hari ko lakay Jadi ya kau katumakun ray panana kapak maponco sunga laken day itu. Sinin na to matamala di jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir tali sanu-sanu nga kilo-kilo ibukang kailalan na amulukan niya. Magina ang katalo palibutalo ati yesompe pungan ta'ala. Yang kedua itu telo manliu ye koya lepasangi magalatele mundriyawa mundriyasik mundriyasik mundriyawe batonganna jangan pernah engkau menganggap remeh seseorang aja mau pandang enteng daripada ta apa mega toto napai OBK orang baru kaya yewe ada tiang mate ai kato je to we napai sudice de liwa ni kato dia iwa ya ada pada tempat diisi ada kondisi seleman namo aja tu aja na telo yolo ye ko de na sisilnya pocong asana ada ko ya jamo je to ta sembola da ye ko warang para ye to warang parangi salai ay to warang parangi anu de na mana sana tiapa je pandasak marik warang parangi palemunya ya natanya warang parangi salai ki iri salai warang parake ya namati to winado mi na bawa ya natanya kaki yang kedua amala de pagaga to sugi ilemma ipasi lemma lolo warang paranna namo ay kan na jilba ta asosolo ki mali jilba se jilba soli lo pasay na tomate na rin na pesalam maki jilba se sesata makanya jamo di kestiang garing itu kasi si pak mega to ni tapat di kiwede na milo mewai ada kuah bahaya to makwe makanya ya itulah sana warang parang dua SMS senang melihat orang susah melihat tesan ini ayan ang kataw to masasatin ng ngite balibola namanya manglasa gitu ayan ang katumanya mangyatin ng ngite balibola na masusah lasa gitu yan na biasa lah sa warang parang makanya pusipa-sipa na talo yang kedua pusipa-sipa na batampura tiapa yang makiguna iya panamati na pajato makiguna batungan na akiguna kiri palawangan na to igatan ya kotomelo malampe sunga taro ki pasingereng taro ki ampe rece apa ampe rece ngimitu tiapa yang nasing ripada tarupato yang ketiga pusipa-sipa na sokoe tiapa aja siamo tiapa aja si sumpung asiamo ki asi sumpungi pasiyama na sabaan macawe pasisumpung na sabaan mabela maka pasti malekbangi panie na mancaji pakaswiyang kami nak batuwa risisi na hubungan la ta'ala sinin na tumatuwa malaki jamaah yang dimuliakan Allah maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di peringatan Maulid 1447 Hijriah mancaji wi akata janeng aja digada tiro ini cerita malu si bawah mamaulu maka tentunya kita mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu